haina hai jotto no khwlaina pharu miao Facebook live ni bisinti ang jotto chini samaspati Hoda Okra je chieftains tongnai rogno ang request khaimani network problem mani bagwi haina hai ang tini tewaisa clarification khainani bagwi tini ni roni Bwskang wa haina hai phaipika Wilau khwlaina pharu chini hasteni jotto lukurogno chini bubagra ni netrite je process power of hayo aproni simino chini bubagra chini community based development khainani bagwi te chini community no strong te united khainani bagwi chatyokmani poilao sung step na kha chini somasroni bagwi sungno wo CEM ni amolo chini समाजपति रok chini Hoda Okra rok nini tamasnai rai tongnai rok nini kasko tongnai rok boroni kuno important rojaya ajorao village committee ni member rok chairman rok sipo rok o jorao hanke important mako pheba chini bubagra phaimani yagolo chini bubagra wanchokha je chini community ni head rok no important rok hanke chini jati chini dopha ni sonman bare na henoi poilao chini समाजपति रok chini chieftains rok no sonman rona bagwi honorarium rogani starting khaikha titi adc प्रशासन नि बखागै बरनो मानलि 5000 खलाइबे रजाखा ताबो बु रजावै दंख बनिया गलो एडीसी हेडक्वार्टर मेन चिनि टिटी एडीसी खमलंग जागावनो जाते अरो जागा चिनि कम्युनिटी नि जतनो अफिस बरनि कम्युनिटी हॉल बरनि स्ट्रक्चर जे सामंग तांनानि बागै सोसाइटी नो दफानस Bwskang agorona bagwi je samung tangmani bagwi kaisa boroni community ni kaisa office rok tangmanai jat hai hne titi adc headquarter khumulungo jotto community non jaga pakha nge hai khene chini samaj no chini bubagra important roi Bwskango agorona ni bagwi community based development khainani bagwi chatyokha tabo chini bubagra जोंनो दागेखा chini titi adc no दागेखा जाते community wise community based development project खाइमा नदै हानि बाङै chini bubagra दागेखा जे बरनो खाइनानि नांनाय हनै ओ खाइनानि बागैनो आं जतो हास्तेनि chini समाजपति रक जे जतो chini community तिप्रासानि बिसिङो जे community तंनायनि head रगनो chieftains रगनो आं media ni bising tei kobongna ni musugo je nironi community ni development ni bagui rongina ni community hall mau nini kaisa hodani office ngui man society ni head office ngui man oma hajak project khaine ni musu tong khainke chini tite adc headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo boniya golo chung bono estimate khairanai estimate khairobai busu fan nang omoni hisabai chung jotto community no no asung samang khaine ni bagui saktharnai chini bubagra omono message ronani nayo je chini samaj chini dopha agogna ni hinke je janja community no Bwskang agorunani namu aro शिक्षा क्षेत्र फाने डेभलपमेन्ट ngui माने नि ताबक जे तामबसनाय चिनि तिप्रासारक ड्राग बाय गदालै दंमनि बनि एगेन्स्ट सामं खाइनानि बागै अर्गानाइजेशन नि काइसा इन्स्टिट्यूशन ngui फेबा चिनि समाजपति बा चिeftain बरनि बिसिं तैनो अम रिकमेन्डेशन मा फाइनाय जे सेक्टर वाइज या गामि गामि लोको बाहायखिया कम्युनिटी चिफ ni bisinti no mo proposal phaikha hanke community ni development ni bagui titi adc hafang jeng chatyoknai bono message rona ni bagui no ang nironi Bwskang ma phaikha hani bangui haini hai nirono joto no khulmaya pharui ani ko orno mathaka